gifts. Preparing Christ Connection Party. Ito Yay! pa lang ang food. Yay! Oy, texting the uyab. Wala ko ya. Ano ba? Diba? Ano? Push me. Careful naman. Kasi masubra. Resurrection power of Christ live in me, and I am free in Jesus' name. Hindi ba rin? Dali, dali. Okay na, Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, kisaman. Sige, Ikaw na ako unahan kay... Si Feli. Ay, kabal ako. Si Kuan na lang. Si Elijah na lang kay... Si Ezra. Minsan na, I want siya gift. Merry Christmas! Oh. Bunot! Bunot. Kabala. Sige na. Say, open daw yan. Sana. Go, Nick. Sige, pistit. Wala. Kasi ang regalo. Sige. Ano? Isa pa. Ano yan? Ano yung gift, Nick? Sige, one more. Bonnet? Bonnet. Okay, nakita man daw niya kasi kang bonnet. Sino dyan ganahan ni Ezra? Ay, ay, Wala, it's a prayer. Paano siya? Ikaw ay makatouch. Basta? Ba? Ito mo na. Ah, di ba ito? Ganyan gusto ko makapalit. Ay, si Beth talaga. Ah, si Beth. Happy birthday! Ah, pili. Oo. Si Kwan. Si Clay, tagaan pa pala niyo mag-chan. Isa pa. Tagahatag lagi mo. More chance of winning. Ikaw, zero yung tatlo. Dapat may zero? Oh. Sige lang. Dagan pa. Okay, next. Wow! Open. Ah, magpunod sa. Bunot. Ay! 92. So, asa man na? Kanang kuan. Hello Kitty. Okay. Ate Claire. Alright, bunot. Exciting. Oh my God! Yeah! Si Coco, apil! Yeah! Oh my God! Wow!
choose. I'll use this. Alright! Walang na ako nakita ang scotch tape. Kina! Malagutan. Ay, walang kapalukutan eh! Walang coaster na eh! Ano na? Wow! Uy, bato kayo ni Peta! O, si Peta! Ay, ikaw na bunot! Wala! Are you sure? Give me! Gamit tayo, no? Oh, what's that? What's that? Awa kayo mo nagtubig ako mabri. Wow! Ano ko yung pang nawonga? Olivia, okay, thank you so much. Ate Claire, ha? Hindi mo gina-open, ha? Ay, kabala na kuha ni isa kay Nikki. Abri! Abri, isa! Abri, isa!
Paano yung open? Wow! Thank you! You know, dagan akong stash, ani. Kaya dali lang maguba. Ini, kay Ezra. Oh, para na kay pangkuan. Para kay pang partner, anay mong mga pangkurma. Wow! Ini, kay Tep. Magamit na nimo sa imong work. Personal o personal. Si Muta, ganahan ka sa amoy? Ganahan ka sa amoy? Si Muta sa. Pang boys man na. Okay ra? Ganahan ka? Ganahan ka sa amoy? Ako. Alright! Asa na natin, Claire? Isa pa, isa pa! Open, open! Isa pa, isa pa, isa pa! What's that? What's that? Gaan lang dyan. Kinanay ko ay tanggaan na! Wow, you like it? Wow! Ano sila may ipanghatag? Wow! Bungga! Bungga! Get my black bag. Get my black bag. Give kay Ate Faye! Dili na maprinta ha! Meron wala. Ayun, pigit, pigit na naman. Sige, sige, go, go, go. Get it. Wow, what's that? Dali, dali. Dali, ti. Wow! You like it? Mag-thank you kay ano? Mag-thank you kay Ate Faith. What's that? For sleeping! Yay! Good job! That's sleeping! Yes! What's that? Wow! Hello, Mama Aning! Thank you so much! Okay, Buna! Sa wakas! Nakabunot na hit ka! Kapag wala na, kwarta na, anak ka, Claire! Kwarta na! Kwarta na! Kwarta na sa loob! Yay! Alis ko!
masakto to sa imo, Ti Claire. Masakto to sa imo, ha. XL, bet.